Auzubillahiminash-shaytanir-rajim. Bismillahir-rahmanir-rahim. Pitanje u tome šta je naš stav od naše džemata prema hrišćanstvu. Mi znamo prije naš poslanik Hazrat Muhammad sallallahu alaihi wasallam se pojavio Hazrat Isa alaihi salam. Kao muslimani mi kažemo Isa alaihi salam i hrišćani kažu Isusa, a šta se tiče ista je osoba. Mi kao Ahmadi muslimani mi vjerujemo da Isa alaihi salam bio jedan uzvišeni Božji poslanik. On došao među Javrijama, Allah njega poslao prema svoj narod, kako časni Kur'an potvrdi. Časni Kur'an kaže va rasulun ila bani Israil, on bio poslanik za Izraelčanima. Isto Biblija govori, Novi Zavjet, Isus ili Isa alaihi salam nekoliko puta rekao, ja nisam poslan osim za bani Izrail. To znači, taj bio njegov misao, taj bio njegova poruka, on obratio prema svoj narod i nekoliko puta rekao, ja nisam poslan osim za izgubljene ovce Izraila. I to je on spominao za 10 plemena koje su bili istirani iz Jerusalem, onda oni su poslije toga otišli na daleko mjesto prema Tibet, Afganistan, Kašmir i tamo su oni boravili. Ovo je duga priča, ali šta se tiče, onda istorija pokazuje, imamo dosta dokaza od Kurana, od hadisa, od istorija, od Biblija, da Isa alaihi salam poslije razapeć, Allah njega spasio, njegov život, otišao on Kašmir i tamo njegov narod, oni su prihvatili njega kao Božji poslanik i tamo je on preselio na Ahiret. Ali šta se tiče današnje hrišćanstvo, ovo nije hrišćanstvo što je počeo sa dolazak Isa alaihi salam. Ovo hrišćanstvo je potpuno drugačije. Ovo hrišćanstvo je osnovao Sveti Paul, koji dok je Isa alaihi salam bio živ, on bio njegov neprijatelj i poslije kada je Isa alaihi salam napustio svoje zemlje, on rekao da Isa ili Isus njega došao na snu, onda on prihvatio i ovo hrišćanstvo počeo, on se širio od Grcija. Isa alaihi salam, on vjerovao jednog Boga. Isa alaihi salam molio od Boga. On nikad mislio da je on je Božji sin na takav način, na kakav način hrišćani oni su njega prihvatili. Ovo teorija trojstvo opšte ne postoji u Bibliji. Isto otkupljenje, kako hrišćani oni imaju ovo tri dogme, jedan trojstvo, kako oni kažu Otac, Sin i Sveti Duh, i isto oni daju Isusa mjesto Bog, oni kažu da on bio Bog, i na isto vrijeme oni kažu on bio Božji sin. Doslovno oni vjeruju, ovo je potpuno pogrešno i ovi svi vjerovanje što sada mi vidimo hrišćani imaju, ovo vjerovanje opšte nemaju nikakva veza sa Isa alaihi salam. Običani Mesija alaihi salam, on imao zadatak da otkrije, da on pokaže stvarna slika hrišćanstvo i stvarna slika od Isa alaihi salam. I zato mi poštovamo Isa alaihi salam, ali mi damo argument protiv ovo hrišćanstvo što sada postoji u svijetu.
Bog je jedan, njemu ne treba sina, njemu ne treba žena. Zato ovo sve dugme što kršćani imaju na ovo doba, ovo su potpuno pogrešno, ovo nemaju nikakva veza sa logikom, nemaju nikakva veza sa zdravo razum. Bog nikad koristio za takav način. I mi kao Ahmadi muslimani, mi imaju zadatak da otklonimo ovo pogrešno vjerovanje, mi imamo zadatak da pokažemo u svijetu stvarnost Isa a.s. i stvarnost kršćanstvo, taj kršćanstvo što je počeo sa dolazak Isa a.s. Taj kršćanstvo mi poštovamo, ali ovo kršćanstvo što sada postoji, kao sam prije rekao, opšte nema nikakva veza sa Isa a.s. i sa njegov učenjem. Za ovo mi možemo da pričamo sa argumentima, mi možemo da pokažemo stvarnost i istina i onda nad ljudi je kako oni prihvati ili ne prihvati, ali inšallah doće doba kada većina ljudi u svijetu oni će saznati ovo stvarnost i oni će prihvatiti Isa a.s. na isti način na koji način Isa a.s. predstavao sebe i inšallah to je jedan trud, mi moramo da trudimo. Tako odgovor za vaš pitanje je o tome da mi poštovamo Isa a.s., mi vjerujemo njega kao Božji poslanik, ali mi ne vjerujemo njega kao Božji sin. Ovo je bio jedan metafor koja često se koristi u Božje knjige. Časni Kuran isto ima takav metafor, ali za taj metafor jedino značenje mi možemo da shvatimo na isti način kako taj metafor koristin. U Biblija često se koristi taj metafor Božji sin i za nekoliko poslanika bio rečeno, za ljudi bio rečeno, isto bio rečeno da oni koji smiri ljudi, oni su Božji sinovi, ali to svugdje je značenje za ljubav, da Allah voli svoje stvorenje. Samo za taj način je bio rečeno kao sin Božje. Nema više od toga, nema doslovno. Tako ovo je dogme, svi su pogrešno. Kao sam rekao, za trojstvo nema riječ u Bibliji, nema riječ na Novi Zavjet, nema na Stari Zavjet. I onda kako može da jedan vjera, on i postoji na taj temelj, a taj temelj opšte nema u njihove knjigama. Naprimjer, ako u Islam mi kažemo Allah je jedan, Allah poslao svoje poslanika, onda imamo nekoliko ajet u tome koji govori da Allah je stvorio nebesa i zemlje, njemu ne treba pomoć, njemu ne treba žena, nema partner za njega, onda imamo dosta dokaza u tome. Ali ako oni vjeruju da za Isa on Bog ili Božji sin, nema argumenata u Bibliji. Na isti način, isti riječ je koristen za drugi ljudi, za drugi pobožni ljudi i isti riječ je koristen za Isa a.s. Isto ovo trojstvo, taj riječ opšte ne postoji u Bibliji. I zato ovo svi vjerovanje su ušli od strane u kršćanstvom i onda sada postao kao njihova glavna religija, glavna vjerovanje. I to je kratko odgovor. Ako vama treba još objašnjenje o tome, možete vi pitati. Assalamu alaikum wa rahmatullah.